Primeiro-ministro Carla Sanana Guzmão ao encontro country de Timor Leste, Bernadette Shaw, com o apoio a Enzenian, a companhia local no multinacional e a Timor Leste. E a segunda-feira, Loron Ronaldo Dezenvolve, Fulani, Primeiro-ministro Sanana Guzmão ao encontro country de Timor Leste, Bernadette Shaw e a Palácio Governo Dili. Bernadette Shaw hateten. A ENZ suporta Timor Leste a tu desenvolvimento nacional nessa união, bele continua lá. Discussion a number of topics, but mainly focused on ANZ's commitment to developing the economy along with the government and ways that we can assist in doing that. Hoy kuliah lugu tidak, kami kuliah pada bahasa yang ANZ belahawa para beli suporta Timor Leste. So ANZ has been here for 21 years. We support local investment. We also support multinational investors here. And we're committed to continuing to do that into the future with a focus on things like financial literacy, digitisation and a really strong approach to sustainability, both for ourselves and for customers that we bank here. We want to make sure that our customers are committed to a long-term vision for Timor Leste and a better Timor Leste for all Timorese people. Procedure translate betul? Sí, procedure. ANZ ihane bintiung tiona. Ami ihane suporta Italian local company or multinational company. Para bele ajuda nação Timor Leste para continuar desenvolvimento. Depois kami mos ihane continua na fating ANZ na fating ihane se po suporta ba iya governo. Suporta nito sa ida. Iha para sector nesa ami po nesa ami ihane financial institution, ami po credit kami local company, ba iha mos foreigners company. Foto-foto na bihakar mai po hakar halo investment iya Timor. Para continuar suportando. Nosso governo sente contente com o apoio a Zenian, o governo Timor Leste durante a reportagem Marquita da Silva, televisão Timor Post. Janela informação ba emahoto. Atu atena informação atual dia kliu kita halua. Hane botão subscribe, like, halo comentário no faz botão ba media social hoto.